بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu, wale yabo, baba hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ti kusudi hamade namna ramambiani ya uka ngabo media haina wakati joka na nafasi ngari joja banu jerieshe lezizi hauka oamba media wanama watukufu waheda ula haki nga sina mahaminengo wa banu ngwaone sao eze tabu ngwanjia umuoni ngwahunda wandu wa informe ojao juliza na habana lawe ya hatuha ku ne déplacement no préfecture ne drapo rikazo bala izo des amando zivenuli yao wa jeni ya ukana ngari wanao na ofisi difu abonge kanga bomndu joka hanza ya je ato taarifa habari masihu au wafanye mipango izo za hao shame mifahari na barufu na beno wandu wanao bwana yinu ra continuer ban tido wandu waja waduba aina mdu abu association ewo rakaba di maraka utoa mali rakofanya aina mdu anzo mdeli ali kutodai kaza association sideri lia na mwana mpiti sideri dai lia mjomba sideri dai lia jao awo mjuka wale de kamba dai mjuka wale wandu wana no watongezao o wana watiti wa ulwa wa mwato ngabo inyama mathala ngabo inyama sha duba kwa dubu voi arumeni jia hatu awo mjini yaboni ngochi kambe mido sisi dai lia eni na mwana ujolwa nimba ilo swala na toni muzisi ni wakomo haina mbogo jana be mimi ngamdaidiyo onmadu hazo watoto shina wenda zembiyo watawembwa sisi der jodo zira aina mndu mtate ujolwa nembwa ya dugo mjini sisi der jodo dailiyo na watiti wajolwa nembwa nina rabu ngamazo mapesa mdete silema sheka kweli wandu jipanga rendera tahewa ya dugo mjini ila wana watubu mbal zitubu ngazila zembeo mazambani amimi de sisi der daili yao omhogo ujolwa nezembwa zinu wasangwa chomba sisi der daili yao wanatamati watuwa hiwa huwa si der daili yao wanambuzi si der daili yao wana masungu si der daili yao fanyila si der daili yao wanabataji si de wenta ireli si de maveja si de majao si waja wavurupia ni mrende sa kwa mjara tonga nyora jara wana neshenya mashishi wao wandu yode namna wandu wenza ankili majoka nezo ngoza hanyu bavuni yabo wewe basi kutina ro tuko ufanye kengo tujela wakensi goda ilion besa lo haf kamsa kama on video asati do magaliani wanda won tovura msa tovura banga shan tojobe nsojere kan do vuna no magaliani jauno amba tawale mdo waona evan kamtabushia ndo ndo ya ukalelo kwa ulwa wa mwana ja faina nelebela ha waulwa wandu mababa waulwa wandu majeni haina mda tene dambe sider daida o wandu mwara hito sider daida o wandu she wa rosen ko ngama mfanya unafiki wa Faransa ekemdu hatadrage wabunge video ja unabala ola mru ya dwa ukange na nguo za uvaya shahajitoa mpala yeye we andrage bakata tipo awenda badrage wataha jange ministry awenge na riala basa ngujoni kariali au wala paru ndrage ngasina mami kumtana bitano yelo akatoka kama nadamu chatila basa kwa Abdel Fattah ezema krizo wanadamu wanu waje wazirenge ngo ngofanya sinema hiyo abongetse kanza mwambieni ni wandu wahemba iza association ni babiza grupu tete chao side wakta side daili watu watate side daili yao na watete side daili yao wandu majomba side daili yao zirewe side daili kabati daili ambayo ndo mwenza akili na mjeri wane ne mndu yangamize zirewe yangamizwa na watiti yangamizwa na maduhasi yode namna wandu waduna akili wakaulazimu wafanye babanu wanurira ngari mwana one sinema muifanya wabana mide president wahe on majomba waduzuha mide president waho wana watiti mide president waho wandu wafanywa cha zima association za kila bashenge zina association za zibona wandu walona irumbi amugo joima ngari fanya o 2 ans randi faina u ngari fanya 2 ans randi bapali u ngari fanya 2 ans randi on madate ngari fanya ziluindi ni za wanafiki na mapichi walungo tarasko befuari OMS alija ujao mparona wende wala mhanja Egypti wale watake sisi wayangamizwa mparona wale watake Bashar al-Assad mparona jamais parce que wandu doit ça intéresser hao abonge amkirafi
ujokanza kena association yake niyo sheka nyima ba kweli ez association hizo ngamtoka nizo shaibidi mtirate hokajerido wana ne bwana woi abo bwana wangu toka yabo haina usiku ya toura mru hitwa mje mtu mabe ngari daili yao zi haki za mtuka ngari daili yake lazima mtuka shida mdaili mtoto bulia eshenya manga shenya ngamiza wandu wanyumde mdu abanga nyenyi dem mtuka daili na mwabe kanga mazo mbale michele mfanye jema journalist wanda bwanu mje hunu mdome ya shahula na zindu indema na mimi kanga mina nafasi amjota banu bayinge ndo woni hani mndu mzima au wa manadamu amjota na bemba binjo kanyo ekamndo kajashia lo ngudo shia maudu au siku ndo ufa wando ajo kana bakamdu tu hakambeza bibi zamba la yakhafu lauma taala imkatika uri ya mndu lo dele swala la madora kanza mwambien alafu ni pare wandu wambangu wasaidi yao asumani wazali mkaba habani wambi yukana amona kati nuwa mekana linujini emara isi wakaurume ti wa wafu osedi mamecheki wali swali hiwo osedi Ibrahim anwa dunga Shabanu weyulio wei linujini nsujwa li yangu hobi nguni nsujwa li foro wa ibande jumwa si linujini wandu wafu engeba nuka sina dhamana abonge mtuona wandu wajofabarini harumweze tiziruma ni wanadamu shazi uruma ni mazumbi na mazetwani na majini wafu mdo pareni qu'est-ce qui a dû cet accident esha tungeza accident imajiride awe yakaenda bi wanube sandale we chauffeur abantu wele gari ni kalika bobo banu yike jakapanya contrôle technique anevi gari gari lilona jao abani depart abantu bakamaga matanu e sécurité routière kwa jafanya zia lazima yede namna wandu wabambabi wakuhukumu shele jini la lokarta la duba waishia ukananga wandu wala wawazae utona la pitali waishia ukananga wandu wanzone wasome waishia ukananga wandu wahisatoma ya wanzone watapilio wawazae waishia ukana oanaini wanzu yalemba hinugu tozi ya gara avondonga basi hajileza apashia endanwe endanle endani afuwe endani zabadi bora unike mnariali embadipe ibuwe horejoda honi abole lo kenga rumauni manadamu yaishi ya ukana gabo wakomori wa hafa wazama yabwe mruwe kwa lazimu ya juhi haupesi wandu wanuofu ewafuji wawamviyo emabinaga yo mwali yabo bwazali emabinaga yo mwali yabo uja tina haja loloba meli ya wana wala wa olala waonde wazai olala waende ya hunde unono olala waende ya tahe maisha waende ya meli ya izamisiwa kabati ya ukanagari anisao omshiba unu ngari mjile wani tangani ashe mwali hayasa nge mwali garuma hayasa dobia jukana akili au mati irumao ni wanadamu wa komori mdu yawo ni mdu amadoi ebanu woi nga mdu haba hakada hubi miwona mdu fanja wakati ule mwani mnaruku ewe yana da hubi aja yana la rumashuli yana lena mnayi ama njo mdi ya nabi fasira banu wei mbesenga sina mwa haka jalal ama mdu ya ndata wabarini kabati la isi ya jola rumashuli jore mwani mnayi ndinu waruku shaujo kanga wana barnamaji wanisi hundia nukana ebanu waruwa protokoli ya zali weindo ama nzo ni waju webabe sebanu yeye o wambirili yao ondo ana isa do wabirili yao wazali besema to amana wazingiza wazali wando ana isa yaje zingizwa ni muniri ya juwe jwa mba kafe ekewe uswali shamboka okuswali badeke wanzo da menyelo wanzo swala uswali ujowe dembambi yo uzungu se unjemba mfu ujia bojo mba kafe au lemba nchea bena mnani huona o kuno kafe o ulanchea eke ulemba nchea hiyo urenge majurnali pia usome raeja roha uoneze habari zambo aoneze nogo mwazitunda eke usome majurnali ubulie mbabi uishieza shele waru ule mengu wangalieze mfo za ule menguni eke usauzi ono
wende wavaye ujirengeze wandisore wandu neze hazi ke uvumwa jode waone mzaze shetwani umpare bo tuambe ebanura masendi no hidrocarbure eura masendi no laduani eura masendi ni mamwe eura maserani kabibalele panya bala uje babo amjwambia wanu wantataze yawe jeri wazi ya wabasa ubade wode wabahize unike mdukafi shaka batira isi ya jwambia yohanza mnyezi mga yohanza mtume yende rumashuli yende alale namna ino oya mambu ya sura langa sina mwezi wena mnala labanu ya baki beselo uratongo ntwa byanda ibinu banu ntwa byanda ibinu wala rumashuli wedera iswa heda ulajaru ngo foto amadalino ya ebifasira manu banu katidola lelera bidia lale swangu loloyo heda muijuka ukajala na laana hundunia ni na akhir ala la'anatullahi ala adh-dhalimin ala la'anatullahi ala al-kafirin basibo watukufu ni wandu mabao ngamdumao ni imamu imamu hanyu wanyanyanyi wafuana hanyu wafu barini oliyo ya uweha mhono watanga oliyo ya uone saukana dizongwanzao oliyo ya ukanti ya wambeduma oliyo ya ulole ya ukana banunga mdososo ni mwamiye Mungu ba Amiri al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab wakamba ekenga bomdia pohambubwe ekenga bwe nyama shatushinda shahenda rumwenzi ya ino yawe mas'ulu ndami akabo mide na sufanya namna lazima wakati ambana mjerire nguo nje marendera ivazi alkamba idone hanu ambaye alkamba hiyo ke timu himu la ane marumbo ya hoana damu maisilamu na mbwani wa rai kullukum rai wa kullu rai mas'ula ra'ayati marumbo ya haya kauliza hambalila kwa ruo yabo hata maisilamu wajo ulange ujeuli rambilwa batishi ya mdujana hanambia ukana wanu wajofanye bila ya hema raisi wa bira ekenga bo wandu wadungo kawahara wadungo jao jamba sinema wanu timzi madami mimi tizaba nga mzambwe ya ukamimi fahari ntifieri nema raisi wa bira wala ezetwabia zakina haramu zifanywa ni azali shanga mjuo ya ukana eli sese de mametie kitindaye wa echetinde yarante ezetwabia zakishenti ila joka uyabala ziwandu wafi akwe mara isi wajabo pia waono twabia zita nuwa irati e la justice namna iliyo eze building namna ziliyo wato mwenje wato maji eze nyungu za hidrocarburi zile eze citerne zile abuzila ntina mutotwa uriha mwana Isaya fakuwe ntize ntuzina izo kamjorege wandu wakabo ontipi na biokana kamjafanye za lazima shanga mina rugonjo mdafini ya ukana kamjakana madhara uyahe bwana woi kamjakana upatufu wahe bwana woi kamjakana mrohito wahe bwana woi kamjakana mjidehezo no mmenyo swala wahe bwana woi kamjaka uvayana ya made bwana woi kamjaka ntina mbabiyoka mumjo mdafini watukufu banga wanzo mfanise ni sawa naye ashe ngabo mamujirimina ngabo nai ngabo witi wafanishe shaizo ndabo kamjafanya made bwana woi kamjafanya made bwana ntwa mimi ekanga bo mrujoto wa foto la samedi ya ukahala lena mnano wa rumashuhuli aina hali namnambiye kega bya parona foto la ezintwa mienda zibizina ngamona ewani azali wae choi ngamona alengwa na tamati ngone so hindu lokazo ngogizo nziro ngamona atamna tamati wedo wani azali wande ma journalist wazali wanda wazali wabuli ya warongo hauka ensi hatu ile maana nikwambia ni ma journalist azingara wapoliliwa zingara eto mitoro ka cinema hauka asujunu liman yatakallam eze pirizo zote mdu arenda nai de ujwameza kweli sujunu juzurul qamar au sijnu juzurul qamar wazitwa zinchi ila pirizo ya komori liman yaqulu alhaq au liman yatakallam do ujwameza kweli au do ujorongo yambe chichao wede mwini upirizo komori jabdalago
badal uliho ya ufanya mustashfa liman yata'allam la pitali yahe ukozo atwereka pirizo yahe ujorongo wabasi abunge watukufu tsikantani mwene seni ya ukana emfanyi hache da nina imamu babajira fili bu mufti bu alihaji mesilamu wa komori wanazijana wafu olio ya urenga mshiba ya ukanyide sababu au kaka mjawani kamba iruwa halaka mjawani kama aisha kama mjawani ka unono kama mjawani kamba ruitoka yonti washukuru ambane tawe na rifanye hijri na ritawrende hundu ajirjo na baindurile rijo subitira mbeza haki rijo wende wa ulwa wa wafobarini edo amana hao yabanga mjombehana rumwa emergence ngamjom lisanini mnoseni ngamina planta inu olio urenga mshiba hajua hedengu zino karibu na bala ya vio ya hawa owafuwa hatuwalo barina tabasa Allah wabonyinyi wandu mambawe mzendaye ngamona onyi wandu mambe mzendaye wananyasi wafu haruma vio ngiyo yabo hapa shia hataka jashida una mndu ya jamba na mjoma juse ya vio ilabada rengo wonyi wonde wadi shangwa tumba ongo barini yabo ebanu wa isawati ebanu wala ni mihunga wala ni mabanganile wala shamizo gojo jandia ikengombe boneka mgwamenzi wafu wasaya hobarini jusi yoda banu tiju dobo tiju wakwa jafia wafia bo tiju watepesho wandu watai mabinda wauzisa wandu wa akabata nketi hamba ukana dizo mgwanza onyi famiza wana nyasi wa hafa hashe abonge ekengamina rukumito lala ufakim dadabi shantina banga mjerenti ndena lale hama amade mbuzi ya kibulu ajawa ruma shughuli ya wangu eshe yitwa shundi embajini emidu yundi he hama hame emihono yundi he washili ede dingoli yundi hambucha haki weile mdurogo ruku izoke mduge nizoke mduge na programu asomdu urumonti va protocole na étiquette et élégance. Tu es bienvenu. You are welcome. Ya bongo tuka ureceve wache. Ewa tuka umrecevendo. Ewa tuka ikoni wa prepare namna. Eke shughuli wandu watika mtu wabe ajawe kajawe. Uweno siku usfama dibana ajabane namna ra programme. Ho, montura ina namna ra programme Marseille. Yadi namna. Ebo ya hajaba la kantina uratongo ezinu mko tukovzamba aje ezinu kama nto we ebanu kajalala evei katina programu elera ya ulala yasi uwe katina programu lera ya uvumzi katina programu lera ya accueil ifoni alafu wala ala takutushieza ambao kutsoma chao aneke mndo alala mdujo ushindwane hawa kemdo alala mdujo uratongo eyinu mruru moti efasira bani kujale lelera bidi ulale parce que nge ulale lera bidi ulale kujajo alikuwa mashughuli wajua kwa huwa wandu wafungwa wandu uralo hitwa wende wale lena mbele mdo uratongo emi ona bidu sawa bale jokiri yarare yemrulo akote bala parce que ende jao ende mada jao ya bola ulo hula ngujo mradia etikasala bakota saba yae ulo bali yaketse mdo sheure awe broko boima ra intilera ulala bano ambago shuhudidi eyiru wakana ruku wako kuja swazamfu unu jwangu endonda kantiro il est élégant nana binda jibi wane namna ndo rumenti yo hata shawabwa eketsi ona medabale ze costume ya kausifaya eketsi ona sedi mame check eketsi ona sedi Ibrahima eketsi ona Serdini ikawono sambi hafaya ngwedu ngono kokara ai embudaye ondwa wontipia kangono mashallah sheda one mafoto ya hema rais ekewone bwana woni wasone ghadab billah yusunu mawsuwa tibure mtate sharif ya mbele bil mafusi suwayabi vaobi twabiyabi mirangozibi wa l'élégance
kapa masa to jo woni mtu wow mashallah wido bikuvu donga wana costume wa Macron na mno kunyongoha kabati uso bainga utofanya wana collabo bainga mnasira jini mbo kudibwa bainga mnasira jini okay mwe ruva ya bada shati ula de racing be hoy ewinde dawe ewinde mdawo biwe obwa bilenga mina mazati mayili ngamia yangu uka giona na msitiri micho fikiri nontisodo mweshelea ezi to biambia zile ndao emala ya komori ya jatangani pia bobo azali dawe na ilebela alafu ndiye wole ngozino ina mnaila na hapo imana wahafanda we hauka engeunda urengeze mali waziba daone mafuja ruwa uzingiza mfanya lapitali kapati ya jukanza za ya pashi yambe godo bahana enge mfanya likori kapati ya tuambango do ya somede ngami de bahana enge mtamba biza hazia bo mfacilite wan kapati ya tuambango do ya fanya hazia mafiti wanze juzi wana nyasi wafaruma vyogyo yabo kuja shinda watamana ebani misafara winu ngodo nda wa uzisa rwede lelo ijatena wana nyasi watimizi 30 wa hafa usubutira karja bitsa ntundaro kuja bya mwono watanga shabo Facebook ndo ambao wana nyasi wafomo bari ni basi undi wende daone mrumshe ele jingu litona roho litona irumbi linu mwende bakenti ndota mshago mwadi kabati mbo binadamu kabati mba santima ya ukana wanwa nanti wa Komori ewanu mana wende wakaufabari namna yuhindi ewanu wala wawende ndao wala wawende Europa wala wawende warende wala ashe wala wawende ba wende wasemba yintu bakwa katambi hao wala wawende mtimange mwade ambaka na upona ikado wonsi chubana nda imana msho hangu mtukufu badianti arumju wafumbu ni hazamba jana kweli mwanadamu Islamu yamba imamu anya usiku ngozo njoo mijini hatu watu uswalize watu hamvu watu uswalize hamvu mwanzo nila likoma lidani hamvu watu wafu arumavyo abo yabo kutina namna ya bwana mtukana na mbali somare mcho mnisaidia wana mbali avyo mcho mkazi yabo na mbali shimeli na radari na indeni yabo mcho mwangalie bali na hali mbavyo yongezo niyo yabo arumwe perimetre yongeo chao je sibiri urudi tena ngosubuti ushie ukabafondu mengo miraru kwenda arumwa mnati wa wandu waili bafondu mengo miraru kabati atamba santima ya ukana watati wanu wanja tangani pia wandu mengo miraru watufabari ni basi baba nuwa wahi watungu baba nuwa zamisi wa baba nuchao ngabo mriaka huwanilia Mwenyezi Mungu na mrehemu bazo ndizo wambio wangu ukanaga mwanao wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idnillahi kitaban muajjala Muhammad ambal nguna rehemu mwana huo nguna rehemu we yafa honisi ado damiri nguna urehemu shari mwambiani haina mrungu jo uzisiwa eke usahubali hingo jo uzisiwa yakili yangu elewa ya ukawe ya hunduvo tingo msaidio no yakili yangu ambao ya ukawe mndu maadilifu ngo msaidio yakili yangu ikubaliyo ya ukawe mndu aminifu yakili yangu ione sawa ya ukakweli wenge na hakia bakibana yakili yangu iunikao basi ekenge iunikao kuja tuha muo kutilaba ngojo zoso ni Mwenyezi Mungu auka yabwa man aana ala maasiya usaidia fajir qatil dhalim alafunga bo protocol na mwambie mnguna mrehemu ya msamihi damiri na mwambie mnguna rehemu damiri ya msamihi ya rehemu wafu shamtirudi mkaza ukana yakausalibie yezi babo fasiramu kama mwambe hai wandu wasaidia ori ulawa wandu wasaidia wanya nyasi wandu wasaidia ori tipari kwenda Komori ebani mamndu waoje ebani mamndu waoje mjoka inuye zimbi wanuma fujari wanuma dhalim hafu na mdaze au mabenguna msamihi basi bulijuwao ya ukana hapo maudi dirisa nguto ufa ajabo njo ufa bangu mtatuma bae ko tobe dirisa atanabinga mto ufa maudi dirisa nguto ufa au nono yafe au n'importe qui au lukumani yafe lukumani hafariki mguna mrehemu
baka karibu neza kausaidia mbaba idirisa hom tuje olaboko haka usaidia yezi hafungu na mrehemu baba la kamanzani wangu ebanu mrende ebanu mjoizo mambao mjua ukainue zini mjua ukanu mafujari owasaidia wandu wao unajoka ngwari na ndonai eka mdu kajatubia kabla ya ufa izo za Mwenyezi Mungu shabani gebanu mruha kaulewa mruha kana twabia mbizahai sha eke minja msami paswe hanji hanikazanda hanji hanlapisa hasaidia mru wa uwa mru hasaidia mru wa fungu mru hasaidia mru wa hidi ya wandu wananyasi wafa hunu pia yode ezi no wasaidia wezi qala tabaraka wa ta'ala zabadi marehemu mufti qala ta'ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa namdo saidiana haruma urenda zema na ura Mwenyezi Mungu wala taawanu shamti saidiane ala alithmi waludwan haruma madami na wadui nyinyi ngamfanyo wadui hauka ngamfitinio wandu ngamhibia wandu ngamuwa wandu ngamdafiyo mafujari ngamdefandeo ngamwanika waki madui alafu maudu ekati fumdatanyokana weyaka karibune yezi jao weyaka daula haki ekanga na mina madhambi ya hangu ekantu swali ekantu funga tumo ekanga mlewa ekanga izoza hangu personnel mgungu joni sami yawe yake kanisami sheka tihibi ya mdu tiwa mdu tikadi ya mdu tifiri mdu tidulumu mdu tifanya jao yo wakati yo hangu la mine mdu abonge wandu walirenda na ekekwa jatubia avant abonga sina makaulu da sina umaulu cha kiyama abonga sina rapa de konti gasina reglement de konti gutwenda bibisa haswali gena twabuze nchi haparonda heji adoto wazaka bali hafanya njema zinji ezenjema gizo zinji nenza hembeboni gutwe bali wangu do mbeboni da helele ola ya mhidia ola ya mkalia ola ya saidia ndo afanyize mikimaki Manu kutabiri bana amanto sifatu ilaisho babala uparoni kali uparoni hibia uparwambia azali anifanyie jao azala unika mapesa yakabidi irangise Swahili shaurenge kamjaniva teleti koza teleti ulwawa teleti fanya jao mniko mapesa mfanye pare kamjafanya tele bala tidangusha bala tfanya aksida mniko mapesa mfanye msomo kanzani linasobe teleti ko izo pia ngamjo kuziswanya ndo msaidia abongena mtoto unafiki ekamndu habalighi ekamndu ngumaisi ekamndu katimdu fumuo yabongo jozisiwa rema kaulu rezi tendo warendo abonge katoto amakana nguna msami damiri nguna mrehemu damiri sha damira saidi azali hama kaulu hazitendwa handongo ngabo wandu wa ulwawa ngabo wandu wa hafa ngabo wandu wa tojoreje ikomori ngabo wandu wa hibiwa ngabo wandu wa dulumiwa onitman ngari joka ubaki wanafiki hatali يحبون فاعتبروا يا أولي الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار أينما تكونوا يدرككم الموت أينما لم تكايا فانغو تهم جيلانغا بانوانبا واتو سيسا ولا واباشي وجزا ومانغا زين العابدين هبالا جونيا لما بيسا زين الدين العابدين يا كبريزيدان تونيزي هبالا جونيا لما بيسا هندي عربي سعوديتي إيها يا روميا وكجا يا روميا kaja ya rumia abonge na mkerabi mke wandu wa kweli maulidi resa hau fahari hau nono hau muniri hau amadambaye hau bwana haji hau barufu hau nemporto ki hafu akausu alakofunga tumu hakofanya shahakada na madhalimu wakau udhulumu yeti hakausaidia madhalimu hakausaidia wandu marahicho hakausaidia wandu walevi hakausaidia wezi emana hakausaidia wezi wale akamtufumu ashe hakamnono handa surumene ashe kaja handa surumene handa balighi handa balighi abaka udwezi wakaurenda hajwa ukazali kaja unda voti shaharegea mfubi nungu msaidio hajwa ukazali afanya risha afanya trish hajwa ukazali nguono walimu ngumsaidio mushrik hajwa ukazali nguhibio wantu sariq dhalim hajwa ukazali nguruhitwa qatil
abo haishi ayaukana wataawanu na msaidiane ala albirri wa taqwa harumandugo nje wanaura Mwenyezi Mungu wala taawanu wala alithmi wal udwan shahata wasaidia zali emana sana amadi ya tawahidi emana hasana hamadi ya tawa ajokara lo hicho emana ritojo da komoridi da borjo kangara nzoro lo hicho timtimbrete ze santima ba Mwenyezi Mungu kado juena santima Mwenyezi Mungu yana rehma arrahimuna yarhamhumur rahman wajofanya irumbi Mwenyezi Mungu yatofanya irumbi bao irhamu man fil ardi namrehemu alo ibade jumati yarhamukum man fis samai ulo binguni kujomrehemuni buginyi wanasijana mfikiro kana paka munda ima haya msaidie ngemje mfe damiri mnaijana moto hafu maudunga mtu hufa emanashe wangu ya afe jaboka hata hanitendea hafu ngaba ndodu hazi watu hufa mrati yeti ukana banuka mtu jane dena saidi azali liwe wangu afe hata maudu nife maskini no afariki na wanaka mru wa usaidi azali muna uremu bofari ba ukamru mema shauka usaidi azali ya wandu ya afe hibie wandu ya dhulma kamdato sino ema bo akomori wanoika lukumani hafu mtujeka mana ukanzi Lukmani mnaijana yaka shujaa uo mnaijana yaka watwani yengo juu yede mna komori wakuhamba banda uma vwenje Lukmani njaparo muzisa tike yaka kanika Lukmani wakar japaro kana suare renderi mono yoto to enveloppe ya 200,000 ngono kengar fanya au journée culturelle imbeshe biedeneri yoto to wamnadi milarini kaka parto mtini mwa 500 yede ze cinema bono ulada anini mana global kana nzuri la mlane nono mabada mbaye onde wono Egypte na mbako rumati ujafana tango namna nakorumati fakimda dabi ule komori ujafana tango ono namna bano monje janati kaudunga mpango wahusu ruisingo ambete wantu harumwe energie ngawe gazi ngawe zontipia la France abasanga rendao harumwe baridi yabo bona stokwandwa ko bunguze energie harumwe etele jotro kartina besoin hako ekatimba majala glace na baklim shaharumwe baridi abonga jofa baridi pia ifori tieze chauffage ifori patendi ni ifori menje kaye ifori on doit que prêt eze machine jukanta ndo abasa kabatwa ndo ina majamdo shwa katu eze machine pia ifoi namba ndo majamdo ya kaye mala ya shwa peze yabo waisagwa fire ramna wajuko préparer et iveri si skaritina mtimba yiro hula kartu préparer timaj kartu préparer timanje titaujao rudi rungo ni jorongo abo ngarijo mtapirizo jabdalagwa abo wandu wa hafano walo pirizo ngwa tukambaje ekewa ono mnaijana Rashidi ulona akili hende hakanti jasedi usufi nguto sufu azali na amada mbaye na Idirisa na nunu na Muniri no grupu yo pia kwa sufi maudo jo ufabo jamii bonjo ufa babo ngetelo fumbu wa mngwa bangu abo kuna ufa we ngamjo ufa na nyinga mjo ufa sha ekewa fumdu andu hamba eza kweli yoto unafikioka maskini faraka mrume maswafi shanda baka usaidia zali ha atani wazungu ni mtoshe zungu ni sodora mbia ukana dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es haina mruwe amba ukana Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba ngabo aya amba ukana ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhil la adib adabahu ahad ngeti ndati tendeza au tiru nyoko ya tuangu harumweza kheri bahile lo ntatu andibulu ngabo ailo jamba ya laitani kuntu maahum fa afuzu fawzan adhima maskini ngeti ndati dungu wale wakaamrisha njema wakauana nami wakauana na ulevi wakauana na liwaki wakauana na kadha asini mdungu wisoma abonga mdungu na mjori some wafu ya sayyidi wal qur'anil hakim amona wakomori wahifadhi asino wenji shawe enamna waelewa aina mdu yanzu yafanye wizi yanzu ya vile bahanu ya tione yanzu ya hibe makiritasi yanzu ya fuhendu mapesa yanzu ya zimedina mdu msomea wajalna min bayni aidihim mdu msomea wajalna min bayni aidihim wajalna pale hunu sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun mdu wafuliza ndinu wasijona mbani ele mdu wafuliza mta aina mdu yanzu ya tibenai yafanye rishi ya trishe yafanye unafiki mdu tsoba akhshaynahum fahum la yubsirun watikafu era bwawe mtumenda watekafu bakwana uona era gamatewa iyo ikavumula makafiri haya ngampashie nikasha lipo mnikela kir enda menyo upandwe na uva harange juzi innal ladhi farada alayka alqur'ana la enda behu sisize qur'aninu ujuhurejezahu numa kabo mtumenda bangojorejeya tra ende twabili ajapida lizongwanza ajatanga
Wala ngafikiri aya ila weni ujanzi haba kana uparjo fia manga. Ya mga bomdo jo parjo fa manga. Ti so listihara ntona cho. Wanu istihara inu isti je cherche à ngamanzo kheri ni yone. Chati ukana manzo ne dina chao e kenga bo kheri nguna likay. Istifham ngamanzo ni cherche à comprendre. Isti'lam cherche à savoir. Istifsar cherche à comprendre ou faciliser. Ngena rielewe. Rielewe ni wanasijana mabaki. Damiri hafu kamjofa lelo gojofa maudu. Wama kana nefse anta ndati jofikiri kana banike mduge moto abo kana hufa. C'est la nouvelle génération. Si c'est Saidi Ao et si der amineuse fikira sasa ngwamini hindi sinema. Ngwamini hindi. Faki ngwamini hindi ngawe tiji every tiji nda hubini hapo. Shwazi tiji nda hubini yo. Ngoone we namna mwenje udi yo. Ngoone namna meri ko uruma. Ngoone décentralisation bu faki himdadabi. Ngoone namna wanda kujenterese ne population. Ngoone namna mahakama yaliyo. Kutina tende. Unambi baruko nzima uyono Faransa uyono nazali. Avec ça, si les wamado, oui, des patrons, c'est des wazali, wow, andro, faux barino, ou femme de Mzimaban. Et ma pèse en droit quoi. Gonom, ministre de l'Intérieur, a vos problèmes ou Asiba Boudola, Imamouola. Et ma camarade, ciao, ministre, ou tu as donné, c'est avocat, mais non. Et la commotion, Kiki, namchoda ma wafume pi, na mwede ma mungo mhono, na mwede ma fanyi chao. Ala fuyo de nsi widafiyo, vitri sur scène, bofaki. Ebanu kutuona hizo zilo Faransa kuzisha hizo zilo Faransa. Walaqad dara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna kutuona hizo pare kutuona bweche ebanu kutudoela waone maje namna lotelede kutudoona mala huta waone mwenje namna ulio emnati wa wandu wahidi kututambia ukakabati mwenje kututambia ukakabati machi kututambia ukawandu wahidi kwa tula mwendu hala na unugona yo Egypt wandu e population yo inchi wandu ambia sisi kana ranto ulaba bo sisi bakabati wandu alo wenja machine nugo roba irwa divwa inchi yondo nido na mo refugee maiteni aina mndenda bani ufanya hazi akawa jere wandu wapango wandu gawe manga tia sharia tilo na bayro hula tilo na transport tilo na mahakama tilo na msomo ti izo pia kama timangu bano njo ikope ngo bonzi jo chango tsora ti wanadamu engebo utwela wendo ambakana kwa kufanya hizo wafanya udo kakairira hana zalibo faki mbagabi ebanu red ebanu kutuna mbo hambi ikekwe kutunda mbo ukana emengoshi wa hao demba yudo ile ngawe ndawe yinika jairira pisa kujaunda docteur karihila kujaunda pamtarafa kujaunda docteur tam kujaunda maulama unema ndini mbeni kujaunda mtu mstaarabu mtu mmea mtu mshewashe eketide mna mtu fumna bwa yaje yadunya watu paka utajara wewe paka utajara au tafanya daono wahuza yodo wakati ujohisikana wanunchorenga shienti janga midamini yo yodo wakati ujojihisi bufaki hati bauri hisabu faki ayo kanzo mlevi ulwana ntaya ya drumu ya dusaidi azadi shati mtu ambao usomo uonawe namna energy ebana ngo rumia wetu ngo rumia pano solaire wandu wa rumia uta azali katina ngo yasifanya ubo bufaki kati unda wa mashuri yoranganya na uzina bufaki na upashia misafara na majana maili alafu uo ukweli banu utasidi kusaidia mtu amani uongo manio gore kritwe malaba uta ondoa dasa pia kurantu wa Mwenyezi Mungu bufaki kurantu wa Mwenyezi Mungu ukahudu teleze fikira sasa bongo jokazali enga kanufanya rwa tukazifanya nazali kujoda zahe tambanti do habashaka mbo azali kujoda zahe kamgwa abenze kujoda zahe tihada o wantu amba banuka ranzura mdeme kamna mdeme hintu namto mdo ene kamna mdeme hintu kamna mdeme hintu kemkara mdeme mjoka mdeme shaka mjoka kujoda zahe mimi fahari wala mitida bala ukanji declare namna yinu ikebanu mtujua au njaile wakaza ni kujoda zahe kana mvuye yabakindo ke juice azali Allah hazali kujoda zahe na minga mmobo mgu haraka endeza hikamgwa benzi abo objectif ya direct hangu ya leona kwa jana mwambie ni bana huyo hazali kujoda zahe hikamgwa benzi tihali biidhnillah
Mtuhanza jeni maneda minu wanama watukufu wana bwana yinu. Mtuhanza jeni maneda minu wadeno wababa hangu. Amunga mummeyo ninyi wa Komori. Ngami na rugo na kanza jeni shahidi zizeni bana. Yauka gabo wandu wa mbodu mguya renge azali. Gabo wandu wa rushe ya azali. Gabo wandu wa mbao ya fe hajali. Ile kangu jo faru mwambio, ile karu mwameli, ile karu magari. Bora riundane na raisi ujora Mwenyezi Mungu ujo sikini wa Komori ujoona haya ujokana maarifa haina mahala jo paranye de nende ekangu faru mwambio na fejo wa hafaru mweza mvio ekangu fo garini na fejo wa fo magarini ekangu fo itandani na fejo wa fo zitandani jabo kana batu Mwenyezi Mungu kujorirenganya mahala jokaya aina ma takunu yudrikumul maut haina mahala jokaya ko ufa ujango jorirenga wala ukuntum fi buruji mushayyada baingeti jiwa ndu anjia da hubi abenge ya parwanende waduka jimbo la halelo abo ya tulwana pa he abenge ka tulo msinda nungu jo upaha shanga romba Mungu tihale Mungu yari renge yazaki abotika utabani njeni tahadharisha banga mwana bwana amtahadharisho wana mawanzani wangu hahandani rakamtina mahakama ya ukana azali yake yawe kenge yabo mahakama ya mafiti ya Komori yao waoni kwa rali kumengwa jori do mpulili jabo wapulilia wanweda za maori amreti ukana azali ya zingara baizo ndizo rajo zombe engeli kana majeshi engeli kana mahakama shakartina majeshi pour l'instant gasina muzina mbena bwa gasina malaba ya bwana mfume maadui na mfume madwalimu wakaushi wataza hao wana shwa hao wana nyangwa suko wafuma ya homala haba wajufumu aminge mdatamba kana na riso mzingara rimhukumu chau na fe da yeno wa mzigisa mdatamba kana rikana mahakama bamintu amini mndu ezibutala nizionao kartina wandu wandili fengeri kana majeshi ya umbirili ya kanekere mfungu izo tideze mbwa ya ziula dungo uziro mazicho ufikiri malaba ya mbaba yalone mahakama watindo watubuli yayo waruwa ifa watu kufanya tamba mahakama mdamba arina di mzingara mzingara kabati za mzingara ujo papariso mbuna urebonti na mlaze na nzaya dairi parisanga ujori lazaro mparisanga jo mlaza na nzaya enge mimi simparisa namna ya nangamizi za mutu na hamada gazo na salimu na faiswali na bapale no wadunga engeti mparisa mimi fahari tijomde dando goboko ndato muwaya fe shati jomde dando goboko ajota waya fe no yake kafu tijomvunza vunza namna boko wai kana udwangu fanyochi kairimu ntilisi yafanye ila ndaro bana ntsoji wabo sikela ya mzingare hukumlenzwa bili zembesili izo zito wono wandu wari waono waulwa wanu wafuma nizo pia wampulili wa mtine visa yambwa azalinge Marekani hai chape haike chao eze mali ya zirenga ewa mana wafanyo izo sida ba ukangwa niko mapesa yaba azalingu ngo area ya dunia ya Komori kamili ya huza haina pa ndio bonti yao ikekujwa nikawa kwa mbuli aende sa watumbuli aende sa ngemimi ekemruka jashinda ya mndeda irewe ya kaitanda juu ya hambali tijo utimisi basi mduna mweli nini gari jo udunga ya mala watu kare majumba erozima gari jua maze nyumba mzigula upia rowana nyanyi wazienshio bese ila jana tisha mramba babo mrutuo wa hulu nyumba jau shabala de baba ni alolewa mrumshewa abo banda abo yobese jo mbakisha shangari mjua woni emala ho ya hanyu ne miji ya hanyu ne namna makauyenshi na utakana ewe mana utuanza ikenga wena leo uhuluma jumba l'espace ya 2 ans ndo kwa libazu mengo miraru wakana masusu 20 wakauzugulia amapanzi na mswafa masera wakana majaya lawana ni mrugusome hula wabahiza haina msikutungo nenga mvi emapesa ya uleze nyumba hizo wakori juwara zoskura juha baruani atufu Salima Mudu salam taka dudu taina moro ngutapalo mkauza hindi marede matajira mnai mfanya hindi mle namna mchwela muibe mafura wanua ibize carte de credit wanua ibola duani wanua ibijao kutasi wanua bahiza wanua mdede hata majumba hunna chaucha
Monsieur le DG, on doit aller monsieur le DG, monsieur le DG, monsieur le DG. Abuge abunga mrejaru mwiri salam hime kachunza difanye directeur. Ni wanama wantani wangu. Amtedezole bi Allah wanama. Watukufu. Ari wanwe bwana ino. O alu haruma parti no watiyo. Bwana ino ge wanao hama pesa, hamvu, hafikira, hadunwa. Mimi Fakhari mihamba ukana ge lazimia ndogo ya mado. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yori salam himuni mbesha au niko za tukufu. Abutu yupara lukumani fundi. Wetinde emna nyu hawaza liwoi. Wainguru miyele dina la Nabi Luqmani. Ufundi Luqmani. Basi owanrualo ne mapesa. Auze partisan zilo ne mapesa. Ngamu mmeyoni bowana mawanzani. Sonti pia ngaromba uzedun. Sonti pia ngari denonseo. Sonti pia ngari tambihao. Shanga wandu wafanza watoweriadi. Bawa yeha wajua fanyi kampani. Wajua hule wandu wambe narinikewe. Wede abidi ya kaya na revoti. Mimi Fakhari amdengomiyade usoni mwa Mungu. Na nyima zahidi. Emrunjo msutene hadani. Demrunjo mwamini ya ukana wende ya reeliminea elfu charidino. Awenye wanulo ne mapesa. Ngamu mtahadarisho nibasu wamba hidoka republiki wazima. Au hidoka plasdexi. Au hido fanya mabunjilo wazima. Ekalelo emwanama barufu. Au Nurdini. Au Farahan. Au Alikari. Au Lafèvre. Au n'importe. Swaba. On n'importe. Ina manada mwa. Tijoka we swaba. Wamabecha. Wandu watanga. Wandu enda watelegafu. Wandu wa ulua. Wandu wafanya jabu. Watu mapesa hao nezemvuza no wakati wao watu wazali yabonga mjoka dingo eze parti amjwa ba mumla byo ninga mjo faransi ngemtengelewa hanu yao shana mbuliye mabeja bawodo wakombo wensini wairendecha ekababu wandu wa daula haki wamba rileme wa uteta rileme wa manifestation na rendera kazem na putuo ya una rifanye jao subsamir bien sûr dawo ntipia abuntu hambasha wangu wajijua ekebabu mtu Waheda ula haki. Au appel de Paris, au appel de Marseille. Paulo Adisa au Wenjabasa. Wazewa la rinyo wa wakanti wafikirio. Enam narijo hundana nekhere. Baseke babu amdu appeli ya. Wandi wafanya ndongo. Amdu ambezi partizani wakenti. Waribe na fasi. Bomini. Eka mimi Fakhari. Nguhani ba fursu. Tito warali kume. Auti shindi tito wazali. Eke mjanga mazomu na fili. Shekanga mina mayega mjomu wani. Eke ujoka nezi, ngujoka mide na mrumba. Mide na mnikezera likume. Mide na fanya nugo katha. Hau wajuka umnikezi baada warege riski. Wajuka na ritanga, rimnika. Eka fanya wanjia mrudani. Mloneze parti, mloneze mali mchoto owa. Ujonjia mbanga video kenti jange video fanya. Miamjo muweke nga mina mayemi. Allah. Kamina mayenga mjo muwa. Parce que womdo yanzo ajate fitina na problem. Woti mdulona hamuneti. E ulona dami na renga risk na towa mali na latsamvu na juao e danger ilona azaliwe yondo baki vanu na baka mdo na mtahe jabo yambagu ntaho. Abuga bonini wandu wa IPDS, ni wandu wa juwa, ni wandu wa RDS, ni wandu wa huri, ni wandu wa kadimu, ni wandu wa heze parti pia, les associations za hanyu pia, les mouvements za hanyu pia. Na mujilana riali wa hanyu mkenao, mjemu pasha mweda mwetembe, aoju kamwali ya jende ya zero, atarijo urengeze nchi. Show anju ya rengeze nchi ino. Na jokangi yu an danger geza mao, awe ujokanza isove, ujoveza ya yuse, ikeke zamo barinda joka kariona. Mzingare zemaliza hanyu. Ngena risihe. Arendera ulo ganza ndini utagazi ganza upompi ganza ukata dipe ganza uji ganza tamati cheleketire mwani jwaru ma ile regime zorabo bainge mwani kaindi ne kembwa na mbuka twibwa na hamnyezi Mungu bainge mfanya orde vuna la tabuya salati kana uja ya wani lienti shanga po mwana matola paroli yotena wallahi abaka ulutilo jana samba mashallah, mashallah. Jana watwani ya mtuani. Sidaona dungu ambao wakazicho. Manuwa mazuri jirani. Zibani.
Vanu wandu walokomori wenji wao. O wandu wenji walokomori walonga zija. O waloni zidoma na o asawa 1-1. Ebanu we yanga mizeto hole. Tijemi ruwadi. Ewe munda huwe. Oiti mwikoni. Oiti mga zija. Sari kozi yo munda. Oiti mwikoni, oiti mga zija. Oiti mitami uli. Eya nisiwe munda. Ewe la tuko mtuwa mema ulida. Ebala dondo we mwenda mwe. Mwadi yelo katwa bako watuwa fanyeti na sharia wade warenge. Jindu li souk dwa tabu soma. Mwede wambi ukana wede onde ya kena. Ensemble. Ebala dondo biyo la tuko mtuwa mema ulida. Ewe la mwiko na wala mitami uli. Waupia wala wanzu wano wenchi. Angazia ufanya jo. Ebanu wano emana wadoda wana azali mustadirani. Nda le champagne. Ewanu emana watu hamba ukana bwaza. Fani mna prefecture bada. Nalifanya wana extra do fanya wabada. Waudu wazingiza azali. Ebanu wewe bobo anisi Shamsudin ma afumo tibiri. Ngazi cha wanicha ungewideri jitenge. Ebanu wanzu kwa mjomba ezinga manzo mseparo wandu. Ili mjwa munda babisa hazi. Shamanika mtina hazi ya nansi. Mutindi ili wangazija. Ebo nyinyi maulidi wa bapale mabohwe turu ya hanyu marenge we raisi wa hanyu marenge wa gouverneur wa hanyu mtwana hajana ule buto kokana hajana wa ulomare kutsuhisa ukana kutina kistere kutina rongo shanyo zika mtwanza muri maurezi afu mutindi ili ingazija wanende ukonga zija wa ulidi wa madagazo wa ulidi wa faisu wa ulidi wa mutu wa ulidi wa farika na kwa dahi ubaruka na kwa adikari bo sonti pia rangamisi mutindi ili directe mimi kama antena yise wangazija wanurienka wangazija nurienka vanongazija wapi wangazija huyenga bobo vanonga mdone ezo kumsaba uzini wanu shaka mtuna mdomo mjibuni anti ndio watu yazali keka wana razi jerike ntiri hadisi kwamba ngo wazofanya prefecture mwali yole yabi ri decentraliser nti shaza lingu ni yengo rahana namna huyengao abona nti sine mamwe tibi litso na wangazija bima director wali yopia 1-1 ma minister wa 1-1 waulidi wanyanya wadaza waulidi wafungwa wanyanya wadaza waulidi wa rais wao wadaza wamenye wetu wadaza nyinyi wenchi nyinde mndungo mdeme mata nyinyi wanfuan chabanu kana nzuru wani nazali chabanu kida mnajomba ebano ngoto wangami ngami wanunga mwana nazali wewe ngoto don rema mingazicha mimi wana nazali ekutana kagasi na manifestation ndaparo huona lamna muhimu kanga mwanzo yezi chanyitsi wantu mwanzo mabadilio yona ila mdungo la piziwa inde ile rungo la piziwa yokana ro handrenge yene namna mliyo nyinyi baninga mtuka Tanzania ro himrenge chakabati mwambeza kweli izaba ruto problem iliyo wangazija warumu wao cha rumu azali songurumu yabo ina kati ya swani kojongo tobira jantuani acha hazini nge ajondo mshanani rara wahura watiti ola shahiri wala sola kutoa mafoto danyi da hubo Shamsudin yide mdesefe wazali hanyo ina usiku mojamu mdeme ya matari na uzina danyi zabari mtu tabana mtu libaba sibana ebala kufikira ulanda hobi ula shapa ula zala dungo kuputini weze mwa uneze misinda ona reme matar kwa tintina tadanzi lozingara tari ngono mtaze na mdeka wazingara mababa mata hama bala ula mtume acha pala libadur ezaba wala hama bala ula mtume acha ngo madina acha ile usiku wazali ende adu wasili yana wara ndi rongoza wala ranchi rongoza wala ranchi bo Shamsudin nge rongoza kazicha retse sinema baba ngabaduka mona onizo mababa bana chabandidasa bani aho usomodini ngawe mstaarabu mimi mkazicha sequence kabati mwenji kabati msomo ngono bandi ngono zenza ngono zo ntipi wewe mabango tambi yo kamtina extrait kamtina bayirwa hula kamtina jao shaizorabo ngamumdenga ondora hana ngazicha haina usiku azali yanzo yake tranquille ngutso jantu wani na unaambia usiku wao nao wazazi wakomori pia aiwangazita pia wenda wabahani sindanu wenda walenga matari wadole ne azali jao kujenda rodo mbisa watomba za zangamia bala erezima diso hamba bozuki bwana haji yoka erezima kasina mjabana kasina mduja madam kulu na wanawe bwana na mshinda na kaisina wao baiko kwa dote place haku kwa dote place haku amada si shahinga sifaransa banu wananyaso ulo wafura wanzu wane za jiri Medina na ula pia ikaula zimu ikenyi de machele mwa mdoshe hambo hene turu yanzu wane
harenge raisi mtuani, harenge guverneri mtuani, hawaba pale hamtihine zengozi lake za parujiri bahano. Enda wani liwa la ranti, katojambi almadiba numfanya jawa, shabale mgojo kami njaka damina he, azaliyo ni pari sadamina, odba jetanda ni wengea huwebu, shamsudi ni maafu. Okay? Wezo maana wa parti, tijempe, tuchwa domrani iyo. Okay? Na nikerathi, babanu haina rogo wa awulawiyati, wa prioriteti. Nuso ando mnuwa waisha, wanyanga jao 40, ende vya chuma zaliwa mchogu jansaransi. Na nganyo ulo wafika mtina hacha nao. Timishi. Ngasi unga uzungu wana ngochungunda mndu mzima rumwa wandu watimizisi machana walo Faransa paka usiku walo anniversaire au paka usiku walo tijita rondo wakenti wonti titwa ile dodo mbwentini ha shakabati au usiku walo mnamana mtwani ulo wale mtogone hakoma mtwa wajaza ulo mtipi shaka nyika mdoni hapa hano tichuri timare choka yon nyenye mahera mdiyo kenga mndipara si uche nyenye kamdoda hapa hano nyenye ils ont tout rendu la joie, ils ont tout rendu Shahir Ben Masoudi, Daina Sedali Mohamed, Toaba Usoja, Uramontro, la garde du Nord, Samba. Vazaban. Et ben, Nikani na Wanza, Nikani na Wabali. Mgwajandia, Oandu Watukuf, ancien ministre Shahir Ben Masoudi, Daina, l'ancien premier ministre Sedali Mohamed. Changa usikurwa mwingine hata tena Abdulazak Kuchansi. Vaninga pour folie de grandeur, Yuan. Likamonturoi. Mais les balades, c'est les miens, comme une tina liote. Folie de grandeur, une chose d'homme, tu casses, nous autres, comme tu casses grande comori, nous, 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 même nous, comme l'itara, ou grande comori. Ciao. Tu m'as calé. Ah oui, comme tu y vas. Tu brûles les hommes ça va aller. Tu me casses grande comori, tu copies un peu par un gazette à basse. Tu grande comori, comme quand il doit rouiller de ciao. Sabauda. Et d'abord, il est carrément aux élégies, la canabera, mais 6 pépès. Il a dit, voilà, 6 pépès. C'est la Chine. Asir komori damondi, ma wasako. C'est la Chine, Zouane. Gabo va toujours gagner les jimbo, Cabandan, les jimbolino, la modéra de la chance. Mouadja la viti de liesse. Abonge, na kerafi. Haina mdulona akili, ya juwe ya ukana gabo fujari. Keli tuta ukawe mgazi ja we mzwani. Gela simio liwanenele fujari ninu ni kenti damina we bo abana bo ranyoti pierre kenti hadisi awanga wiri sala hangu ya he directeur ale umhimu do kana ni wandwa heze parti neze movement neze association za hanyu kabati mdujo kana akili ujwamba ukana mimi ngamwanilio wana watiti mimi ngamwanilio wandu washe mimi ngamwanilio wandu maduhazi si de parti kada si de mouvement kada si de association kada wadubi nyamashi mjini geshijo ula ramana mhu ramtiti ramduazi ramme ramshe ya wiki mwenza akili yo jakanta fikira namna rijo to wazadi ili protejo wana she kama matu mianga msovo wana ziwa na wana ngabo wadubu wademwi mimi ngamzioni ke kanuro no yite wana kufanya ke wadubu wademwi bahanu wandu wana no waderi utowe shamtu kamba abo tutamaski cha wa Faransa watamaska wamba na ruturohe ngafikira ko wade ujoleza wa mathala na kwa wandu amba ukana confinement kabati mdojo paro joroha ngabo wade ko tukawula waje ifore nderata hu waderi utowe ifore nderata ya zali na mdote mbaza association za rabo za hanyu ne baza movement za rabo ne baza parti za rabo za hanyu na mjokto mapesa nderata ya zali ne mafujari ne mahakama ne majeshi wa rabo yanu rikenti rengezenti hato kanyi wandu wakweli sheka ngama mzomu na riadi ngama mzomu statut inu signé par le secrétaire Fahdi c'est Abdou une statut où on est pour les droits de l'homme pour les enfants pour Faina pour Tobi pour Bapale pour les têtes kama mtomnaria dimdotonesa badi abo tifaina waeche woko eya wafaina gujo wa mndwachi umhanti gujo wa mndwachi emeli afale lo maudu kabato fawasa obarini yoni yomso uyelewa bo komori enye ngojo awe tsendendi sarabi olio onda mwende mashita kiazali mumbali lezenzi ya pia diplomatiquement financièrement armo ezel kozonti pia militaire aina namna ya ukari mkweseri asfixe économiquement ni mbali ya mtiharara kikasuto na banku hiseko na mala njone kamjofurizo wala mini banu kamjofurizo mzinga banu kamjoliswaso mu banu ngamjoro hu banu ngamjofanya wajau yede namna ro kufanya hasi
Shamto tusauka ruma bwana. Azalina lawe azalina lawe. Minga mina association ya wanduka. Na mjali jivure fanye chao. Na mjali representante mtairumi. Amdini chao sisi nem. Sisi nswani amarche. Sisi fida sisi de dagia janto. Sisi de dagia wa mali. Sisi ni uso hatu chao. Sisi do karilamha. Sisi do watate. Sisi do wana watiti. Sisi do wabapale. Sisi de ranzese haki. Sisi la jeunesse. Sisi de amdete mtomdu henda. Bata ukati mtukiza wantu. Mimi de sente, mimi de front commun, mimi de société. Ils ont des ennuis beaucoup. Là, tu vois, on a des heures quand vous en parlez, c'est alors on voit tout à tenir. On voit ça hao. Mama ngo bisa mge wasa longe wakajawa mbizi wana. Abwenge. Yo de risala ya mara. Ezabila bo risala ngo limbesha woni. Azalingu jolawa rekaha mzinga, rekaha sumu, rekaha piège, rekaha accident, rekaha wade. Eka fwa wade abo so nsiwa juda rikensi realisi. Awo amwele maketi mwadisi msingani ema ele ba chwe chama filishan. Sheka hagulawa ngamu mabilioni banu lelo. Allah ekati ndami tile na wazali. Ekati jombe ya wazali minga mjoma biyani bo komori. Ya ukana wallahi mndu kadhari yafanya jau batizione jau ni mtole ni dalilu. Reka après les jours dépendent des circonstances et non les jours kaya. Et quand si jua zijiri basi aina ujoka nzaje yabo e kema jeshi wa doto wazali kwa jafa basi ngamjwa na mtanganye na wao ba mwanzo ni ambete yabo au na mtwela mwa wanelezirewe mwato yankili mwa henti babani habo. Sheka nganyine mapesa ya hanyu nganyino wanadamu nganyineze mali nganyineze pika kamtwanza mtosha ngamanzo mrundwaji mtu anaendea towe alafunje mwabena revote ngazo do ulona party ngazo ulona statue ngazo da tamba statue na manungo eto wazali kujorengeza fanye nido yaje yambe ngena mjedi ngosi parce que ujo to wazali wongu jo mtowa hamali hamvu hafikira regeze mali zangu kamtwanza mzitosha ngamanzo mfanye company basi shengu jolawa halafu eke hajifi ando babalanda asiba la jao bala bantu abo wantu wazali watu renga abantu factory mdada bingu tunganzo yani kiwari bantu wantu yarenge dobi wantu izo pia antu wazijua wantu wazitwali yao mtsawo mzikari semaliza hanu ngena mzizingara mtsawo mzikari semaliza hanu ngena mzizingara kasta sha mbrati daja banda abo hamba ukana bide nafanya na itinda ina katujo wazifanya babanu ngabo jemuira obanu raisara irambuwa ngabo jemuira obanu raisara irambuwa shangare dawo bainge shamzima bamzima yo heda mbwani no yujana hindu nyezi ngogo waswilisha haina ujo mrosheya yakubalize duwaza hatoka mgwa benzi nyezi ngogo waswilisha haina ujo rosheya azali no ili yaune komori parce que nja paro ziona raisi wa we envie ya kikafanya bajeste raisi wa fewananti halafu yende ya undihende gutozina hayasa na abo wananti wafu asiba budolma yoni zona kanzani mwambie ni banu kwezi watukufu amungena mtulilie na mkazaneze duwa ni mpareni bo wazate bo wababa bo watukufu ya ukahata mpakade yabasa mimi kabati mdu joja nabi ukana ntose komori risihe jao babo ndoda mina oga botu wa amini gejuze wona super mon amjona mdu ya latavu na mali na wakati na engagement ekaba ndongo wakati la ni hadisi la mina aina mdu nto mjua na tumona nto mjua kana una barugo chanzo jani kubali na mje republique au jambo walango ndo zina walango ndo jauja Isabelle so komori to jopsi abonge emwana ma uparalio tena honzwani hamba kaulu endongo boko azalika na ulawa yabo de Mwenyezi Mungu hathibitisha subhanahu wa ta'ala wa huwa alimul ghaibi wa shahada de hathibitisha yokana wa komori inu peuple ya manafiki inu peuple ya wandu wenzandabo inu peuple ya mavalimu mtoba wedo joshinda utubise wanafiki wana mtoba wedo joshinda wate adabu mtoba wedo waonesa ukana emrundami
aboto ya tele zina la hentu jwa baba ya mzaza hadi waze namna ya umkazale zina so atangu tsamba majaya ya mungu tsazana binti paka ukazwa zina la kibinadamu donjo hujibu waonda wala wadungu wenda daunu wazaza haonda uziniswani ya zalita wajawanza na paswa mshaitso emana komori ya sufure wena mnaila do unafiki ezendrabo detuluma dezigelegele za mndu ya wandu hafa ya funga wandu ya viole wandu wafro wandu wahibia wandu yole zigelegele mreti ya doishia mreti baba mwanzo ya doishia itambi hero bawombe sewa mzazado wadungu ureme ya zalile tari mreti ya doishia babungu gonfuero weza kweli zambao wanaweza kweli zo upisa abunge eshijo tungeza azalia kekalawa yabo dabo Mwenyezi Mungu ya jojo au keke Mungu swali istikhara mwadroza khairu hamba Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik amungu tojeshi mafundi wa Facebook pia kama mdiko lisakira leo laptopeka sakira ili sakira hindi ili sakira hindi bro kana baraka mtume amba ukana idha hamma ahadukum kamwe na barugo za mpimo ya harmonizo tuanzaze mure faliyar kan rak'atayn min ghayr al-fariida narengira kambili twele za asubuhi hizo za farudhi thumma liyastakhir ba'da hapo atajuri salamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika amazonike khairin bawede mjuzie kenga ko khairi ba no zeno gozi de ndola yinu do msafara unu de projet yinu de wa astaqdiruka بقدرتك ngam humeyo unikiashize bawdo ujunga bo hatwari ngabo jawuja uniki wa as'aluka min fadlika al-ula ngam humeyo he generosité ya hao he utukufu wa unika innaka ta'lamu wa la a'lam wa nudu ujo min sujua wa taqdir wa la aqdir wa law kiasish min kiasish wa anta 'allamul ghuyub ngabo longa mtuka ujani eleze au niesheleze na prepare abo balonga mumnikoni sakire tsa ini sakire yala ndavi haba hivi mtume haba mafundi wa haba ndo pia zijua katala lozano mreti yadushia baba ngabo ashabu shaitani au audia ushaitani wao uja wadomenyeza khairi abonge eshijo tongeza Mwenyezi Mungu yake katoa azali deka fi'lan hafibitisha na yengo zijue ziliyo nezitio nezijoka ukane zitio ngeze lokaya uka inu peuple ya wandu wa ajabu abo ifuiru mani mdu wa ajabu wanu wandu edo balini wanu wandu edo aruma ibata abo ifo wata mdu wa ibata ya wabali ya madao oyi mdu mnafiki if wanu wandu wadafiki na ribe mnafiki ya madao wanu wandu wasojwa hizo wanzao zabali sedima mecheki na riwanike mdu sojwa hizo yanzao wa madao yede namna wala ni yatkum ishole joto ngeza azalia homea deke Mwenyezi Mungu akibitisha ukana shabana ambao wala netkum turzakun selezeni ya zahani yede suala na kanzani wa mbieni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi suduri au kaijua kama nazali woi ingawa bana mjerevoti za mwadilifu wakefani yabo zafiwa zauliliwa zafungiwa wationa msomo wationa unono wasubutiwa voti yazali ngena tobakia haina mjima gumtojara reka mwana mtiti reka mduhazi reka mmere reka mshepia mtubura hatimwambie bala rifanya yakatenga mjukamba ya laitani kuntu ma'hum maskina getkala mina wala rakawana فأفوز فوزا عظيما تكاتفوز leo surati Yasin muisoma haina usiku Mwenyezi Mungu amba alam ahadu ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan mdungu mruabudu machini mrurohitwa mrulobalini kamuna imamu ngotoka utomswali sema udu wale ubale mdu mshato izifu basto izenyile uoko kwa Abdul Katuri atujoro mwana festival katujoro atujoro mwana sofura katuona kaina usikungu atungo udangu wao waili chaida mbali yangu zino au moment où son peuple est en train de pleurer eje hungu walila wana wafobarini wakanza watahe maisha imana watona maisha hindu yakaubidia watashe maisha kati ajotaha hazi lapita aliwazihiriwa
msomo wasome, hazi wafanye, mwambosho wandu. Abge zirisala na kanzani zibehendicho. Ekanyi mloneze mali, ekanyi mloneze party, ekanyi mloneze movement. Ngamwambioni ya ukana azalingu rohito. Imali imbagu weba anunge hama virusi la zilana do mwambiani hali zintu do mwambiani alukana abo virusi tezi no wanu muhara ya ina usiku miso mwambiani kamtoa wa wanadamu wanu shani sulanza mumahetsi wala tiondo wakati. Yabo kwezi watukufu na mziamba za association za hanyi ni baza mvumani papza rogo za hanyi bak ijoke zinafanya ndongo kanga mdaili wandu wa ulawa na wandu wafungwa na wandu jao tiriko yeke na utu wa mdu mfanya tiriko ya baya, mfanya tiriko ya faina, mfanya tiriko ya sambi, mfanya jau ijoke zione sawa ya ukanga bo mdu ya fungwa shishijo mtowa dekeri libi wandu wa mdu hitwa dekeri libi wandu wa siso pareni na ijoke za mwimuno kamtuanza mzifanya eka ufanya tiriko ya faina ujao unuliza yongo chukwa ngwetu ufanya association ya faina ufanya narela mu ufanya mtaze mwenza irumbi umfanya maja ujao banongo wandu wakantu wafanya suivi na rende na tsende ja ujao chatu aina mdu wanzu ya bale mbiye dabe side rafanya bainke kantu jwa wala ndobia fanya boy kenjo dana be mide na kusaza leke ntu jwa wala ndobia mus shikanda mi e ujo jaba jamba kwanzi ya benda boya benda ba hingu jona na mwede mafanyiza association za hanyu mkone mabiro neze statue mdote mabuko kwa pwani no zungulia mdanda sisi do stara side ja ujao sha mkeka mjokana banu wa dubu inyamashi harumwele bavu ngeshangamiza wandu yabunge bidio rwanenisho ngebidio rwanenisho abangina mkera dikwezi watukufu identi jesanga nyeri jwana mna mtoto aza umwele mwamtowe bonga jo wamba ndanyide mwamtowe na mwele mwamtowe banga rijo hamba ndanyide mwamtowe ekanga mwaba ukweli shaka mna ujua aini mbezi ngareze mali na nyuamba ukana wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum na mwanishe jihadi eze mali za hanyu ne zero za hanyu ne haina mruka ni so mwani no ili msoventi kamna ujua wana hatiriko za ntiwa madese ya wantu mfanya tiriko mhuru mapesa ngewana kamtuka uyaru miandi ngamtuka uyaru miandi aruma mahamine kamtuka kabo jo elarifu haja elarifu yana ya rola hitwa dana madagazo haja shema hamine boy haja kamtuka na namnali kahangami Mwenyezi Mungu anafanya muujiza ya mjusi sha elarifu hangami abato walomo pirizo wajuru ha mabinda yabo awari hezire eke comportement de hii chabanu wokwa uno yokaba no mdoge na hamu hamu yale niyo banacho kubaleke amba ya towe 100 euro yakubalia towe ngo twamba minga mimali mitroazi ni mija utao mimi ntofanya ta gujoto eke owa wona nyasi wacha unu ambare ndingi ngujo hand ekara mbare de ambassadeur de la seta ya gujo kubali ngujo kubali ngujo subita to le garila ngujo subuti oui abo kabati ujo shangaza mimi na mwe bwana yino ekakati na ngujo na wandu wamsaidia wafanya grupo mbesati mizimfukare Monti Lili Ndaru Nne Tano Dadaru ndo mfukare Ushili yabo wandu mfukari walilili amali yabo ngabo tabu sha
ngamina furaha batito mba bititina kaniyo ra engagement ra mali ra mvura fikira tito mba bina kaniyo Mwenyezi Mungu shahidi ngujokana kwando wa to irani tano kama nizo mitoto mwado huwa bila bwana wallah tuna ukaba handa mimi wana ma bina narifanye chao aya ntufanya chao amfanye kitu wakazi ndo zako nizamini na mjeri kensi lijue aine mriambie mahaya wando hahe aine mriambie association ya aine mriambie mouvement ya ukebanu gari bakiwe namna ino rido amba ukana azalingo jolawa sisi ngaruzo kanza rume ntijao ntibidie kaza lala waita ekalawa yamwe biruka utuka ula wando namnabi yamwe biruka utuka ula papa chanko nguna mlibano amba ukana azali wo ingwanzo ndo mazamoni ngena mjama msindi ho mazamoni bwe ndio wanzo ende ola ngwanzo ya atila wena mu ngena mwende mwende dara changa na mdaze pia muheze maliza hanyu neze parti za hanyu neze fikira za hanyu neze sharia za hanyu azali afe mje mndo hepia aina mdo abimide na musa mide na kacha ngone tiparenda faranta tiparenda cha tiparenda cha mje mwene ekeka kasi side ngasi neze mwaye rito azali basi njo jabo kajaba ki tranquille twambabaki abo 40 ido jo upar shoujo jabo jari baba isabo wallahi kanga mina mwaye kenja mlaza nanza Starabu nda hobi banu skini waza woi wambo banu waza manadamu ngomo mriala mali za riba wa mstaarabu mriala mali za jihadi wa mstaarabu maskini la umati ya huwe hiyo jeni jona kanza mwambieni ya uka ni mdaidi ya wazali ni mwamba wazali mwanadamu na mdomo bia ilala yesiuha kabla haijenda bahana kati jonda ru mashuhuri enda hanso usoni enda dolari ya wandu na tobi hamada si ajonda ida do shindwa ni hawa awenda do na marongo ru mashuhuri za wandu benge wenge daina wandu waluna roho wajamba si son excellence monsieur le président tu es fatigué il faut que tu te reposes un peu yede nam mwenza roho satide nam laila ngam kazo yabo ni mabieni ya uka azalingu jola wa kama kwa benzi insha Allah rikaha ajali ya accident rikaha wade haina namna ya ufanya azalingu jola sahi haina namna juka ukaya ingu jonda za mdia tuweza jamba ede ya mto wanoka tujua zila ndabi gezondo dabi ritio jari jimana ni wanama mlione ze mouvement mlione ze parti mlione ze association maziranti bavuni mtogu warsele watoweze mali wafanya zenongo eka ni mifahari damina wandudami ngwari ni kabahati iri mfobowa auri mlaza wonsi auri hobo imhunu wa zambani catalan ekari mhunu wa mrasiba ni biachamba dae hajole she asishabiji bani nyeke muusu rijoka da jide mwa Musa Allah ime amjo mdafini amjo abana mtoa mwede mwalali amjo abana mtoa mwede mwalali baka mtujua ezangozi nzilanda api yone mbabi na kanza mwa bieni ngena mtulilie yede mana na bao ndongo njema ni wanaona abida wani joka ijokiri nikeka nishelewa hauni izo pia yede mana ni na bao zino owasado ambao wajua ukazali wei mwanadamu muyi wei dhalimu shawa nuni ya wasaidi azali na wajua kanguru tsenti gutarau guhibo kufanyo chao waule unosikini ya wao wakanza watezeshe rikoni ngabo mwanashe watu yafanya betis abaka bazingaro abo makama bafanya chao na wo tipi aina mdugu tu détourner des millions à des milliards kabati bamrulo
kumlona hachana azala waranti shemna moto ya fungula tolo azini airetelo acha mna moto ida fanya koneri ewe mwana ni muhibawe mana sojo hiba manda nyito shede namna wandu wenza shonka wanzu ikibana kwa fanyu sharia ati ama hayawani eshe nyama yunge shitungo ula shetiti basi abungena mtulilie bwa komori nimwambie ni ya ukana na mchomja almweze manifu bomi mifahari ntuwane bwana iliga utetezi basi mimi azalingu juenda zahe rekanga lijomla zananzaya rekanga lijomli sasumu rekanga aina mwayeza ukana ede zangu juenda zahe almadinga minanongo ngamtukana emanifu ya hatu ngamtambisha uswafi au kezembi warenda upia ngari zamba au ngari denonseo shingereza shizungu shiarabu shikomori komori ngwa ile wao ngwa dungao watambi hao wauliliwa twamaya mjumahula nyandu mfanya uzetiriko nyandu mfanya wanarongo ebanu ngamfanya utiriko mdo uzamwarenge mapesa mobesheyo wafungwa ebale yaje kanze matinde kenenderi to wafunga rifungo wananyasi aude namna inu hata wajuhezirewe warohe wajufumuo warohe mabinda humopirizo wadiyo amobongunti ule tiriko ya mdu tena kamina mapesa harine de investisi ekanga mina mapesa ngamina rogonjo uzifanya amjeda nata emrendera mrehitwa shantina na ule tiriko na medini tena nikewa ndo mapesa wanenge wende zao nitujua atangwa ya rumia wandako shadami sina uvatiriko ya mdu ya ulo watena amjotoa mapesa na bintu tanganya ndera mroshe tanafanya tiriko nike mapesa wanenge wende zao mrendera sinema na mwedizani deya joka ulidani kuto homo ya abonge watukufu na mwobeze niwa amkera dimdato ulemevu na mjerionese babalu azali emana tabi hao ezentizado msaidie mapesa na zila harengenda ulu majumba daeno wedi wa mzingiza wa hulu zindu na jau abasa ndota mapesa baka batitole jau yo wagisi kwa tunda tampa yetu wada masema pesa ndiro karubiro no la duani abari opuwa wandu na mabanya wada masema pesa watawa mnika amapesa wayarumia wayatahula wafanya abasaka bati kwa tushinda hukomande karigezo au wata kargo ya mvio ya beza ya jazamba toni za tuhole ya mwereani yao insha Allah mtukufu dari ya boroho abange namtulilie bagarjo wonando ikamgwa benzi lirenti bojaye lirenti babano ina mdo soto weisho alunisho enge ula mwanadamu yazalani mwanadamu ngena ya johamba na tina na rongo wa uyambe rongo za manani kwele zina lilo zina la kishenzi auze surwa zilo za kipurunku shema na yafanywe zila ola mndu kwa kwejo kiri kimbaba ina mtaza wajulana mamengo mitano nge hazalo nge wakauja walo lane kihalali abo nge ola kabaja twa bohuri kabaja twa ifungo mkinike hata adana kacha watini wabo nge morenti ani mkuso jana ishu ya joshinda tsanga ya mwiso na nyasi wala hafu na nabe mguna mrehemu shanyi mabaki msaidi ya wazali ya rirehitwa ya rihibi ya rifunge ya dozi na ulawa mduka na ujafe mabijana bewe ide mwana maya shakarmwezi we mustadrani hafu tunakarmwezi oi kabati sinema na ijao watawa wasaidi ya mdu warire hitwa wanangamize warilapize abo batu ngasi angeri ngasi angeri arilona ukwezi amge abo na mtulilie bangar jo wana do kamwa benze zondi zora kanzari mwambieni amge na mwombeze dua insha Allah tabaraka wa taala muda utoa halibanu ngarjo furahi muda utoa halibanu ngarjo wana do kamwa benze ntinati zedumwa ba shenda katibule na kume aina mdunge neshuha na msaidia wa mwanzao shamgunge nasi nizi mgunge nasi mbezeli wa maudu ngari mlinda oni Place de la République mje je ifanye manifestation ya hatu mtulilie mkema confiant inude mna jimbo riomba Mwenyezi Mungu miongoni mwa majimbo lijoka uyakaza yauka
wa Komori na nde adwezi wane yaseki wakaula mmoa ndo makati yao awenge holiho mtukufu walifu katala nidele jimbo ya kujiwa Nilo na revu Mwenyezi Mungu jo hakikishe revu ya haho jawe hakikishe revu ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yaonesa ukana laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulanna al-masjid al-haram fi inna fatahna laka fathan mubina. Mwenyezi Mungu joriburisiza wanesha don't sasa kama mwone majili sine majali ko wone bwana harusi kazo mnaponje kabati mwenje na wale meri warenge mapesa alide maendeleo bwana harusi kazo ponje ukiri la bwana landa bakame mba mikiro mwenje kabati wandu kama ndo ana mashini wao mndakazo mnamonje kabati mwenje ezantizirumani wanadamu ezantizirumani wanadamu zontipia zounishiwa menchi eze potozi kazo mabareni Komori yo fari ya gari ele gari lo ndio ni rema fari wangu ni rema fari amona we namna ro rumwa ni wandu wa ajabu ndikucho zina ya sawa lera wandu walila opie Komori nja msibani wana wa Komori wa fobarini wa ulo wafu ati unono kabati msomo kabati twamaya wala wandu wajitapilie wadu wa fobarini olio ya u sise drapo ya wanese tranga haundi ya mali daena mzaza kokwa mba ya Abdul Fatahu mfana nae atwele swa ilata ushiri atwele swa ilata ngehulanga ruma mshago hata hakabali ni ula Afrika gudo jifanya mambo ya balamna moto lendeli kausi walitirwa ayasa na balonu kwa fuanza wala kwa tina bantuholi wala kwa tina manje kwa timsomo wa wasala mbe mzendaye Mwenyezi Mungu jorinkeza khairi na mtulilie ba insha Allah tabaraka wa taala karjunde ya runti ya hatu rendera itwahirishe karjo twahirishe nti ya hatu zambo ni mzaze wola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa